agomba kuburanishirizwa mu mujyi wa Lahaya mu gihugu cy'Ubuholande. Ni umujyi bavuga ko ari umujyi w'ubutabera kuko abantu benshi bakoze ibyaha abenshi no bagiye baburanishirizwa, cyane cyane abakoze ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyoko muntu. Aba twavuga abahoze ari abayobozi mu cyahoze ari Yugoslavia. Aba twavuga kandi Bosco Ntaganda kurikiranwe ibyaha by'intambara mu cyahoze ari Zaire, no hakaba ari hafungiye. Bivuze yuko Kabuga Feliciane agiye ku munyarwanda wa kabiri ugiye gufungirwa Lahaya mu gihugu cy'Ubuholande akanaburanishirizwa. Ni umujyi mwiza cyane, umujyi utari kure y'igihugu cy'Ubufaransa n'igihugu cy'Ububirigi yewe n'Ubuholande, ahari umuryango wa Kabuga, ndetse byatumye umuryango wa Kabuga ubyishimira cyane. Mu mategeko mpuzamahanga agenga urukiko rwa Lahaya hakubiyemo uburenganzira uregwa ahabwa iyo ari muri uru rukiko. Mu mategeko bundi agenga abahafungiye babemereye kugira umuganga wita ku buzima bwabo, gusurwa n'imiryango yabo harimo nabo bashakanye, n'ibindi nkenerwa hafi ya byose umuntu akenera mu buzima bwe. Abafite telefone, ibitabo, inzu z'imyidagaduro n'ibindi bitandukanye na gereza zindi tubona. Uhafungiye abacungiye umutekano mu buryo nta muntu wamusagarira. Uhafungiwe afite uburenganzira bwo kuburana mu rurimi ashaka rwose, bagashaka umusemuzi ukoresha urwo rurimi rwe. Abafite uburenganzira bwo kwemeza cyangwa se kwanga abatanga buhamya. Yishyurirwa kandi umunyamategeko iyo adafite ubushobozi bwo kwishyura. Afite uburenganzira ndetse ahabwa buri kimwe cyose mu itumanaho n'abantu bari hafi ye. Ndagushishikariza gukora subscribe ku Ntsinzi TV. Dukomeze gusangira byinshi bishwe ku mateka iranze igihugu cyacu. Nitwa Prudence Nsengumukiza. Tariki 30 Nzeri 2020 nibwo ku ngoro y'urukiko rusesa imanza rw'Ubufaransa hafata umwanzuro ntakuka ku bujurire bwa Kabuga Feliciane bwo korezwa kuburanira hanze y'ubutabera bw'Ubufaransa. Hagombaga kuba Arusha cyangwa Lahaya. Nyuma yo gusuzuma nanone basanze Kabuga Feliciane atajya Arusha kubera impamvu z'ubuzima bwe no kuba igihugu cya Tanzania kitarakurikije amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Bakavuga yuko Kabuga Feliciane umukambwe w'imyaka irenga 87 ashobora gutakariza ubuzima mu gihugu cya Tanzania, niko kumwohereza kujya kuburanira Lahaya mu gihugu cy'Ubuholande. Uyu mwanzuro wafatiwe ahitwa Quai de l'Oregue. Uyu mwanzuro wakiriwe neza n'umuryango wa Kabuga, ariko ku rundi ruhande ntabwo uyu mwanzuro wakiriwe neza n'imiryango n'abacitse ku icumu muri rusange. Mu rukiko rw'ubujurire rwa Paris mu kwezi kwa gatandatu, Kabuga yari yagaragaye imbere y'ubutabera ahakana ibyaha byose yaregwaga, aho yasubije mu Kinyarwanda hakoreshejwe umusemuzi ati ibyo byose ni ibinyoma, nta mututsi n'umwe nishe, nabagurizaga amafaranga mu bucuruzi, sinari kwica abakiriya banjye. Abunganizi b'icyo gihe bari bahanganye n'ingingo itegeka ubutabera bw'Ubufaransa gushyikiriza abafashwe bisabwe n'ubutabera mpuzamahanga. Maître Lahabayo uri ku ruhande rw'amwunganira yabwiye urukiko ko Kabuga Feliciane ashaje kandi arwaye, ko bashaka kumwohereza Yarusha batitaye ku buzima bwe n'amagara ye. Bivuga ko Kabuga w'imyaka 87 y'amavuko, imyaka we yiyemerera ku giti cye, bivugwa yuko afite indwara enye: diabete, umutima, umuvuduko w'amaraso, bikongeraho n'imbaraga nke z'izabukuru. Muri uru rubanza abana ba Felicien Kabuga bavuze ko afunze mu buryo bumwe mu burenganzira bwe nk'umuntu ufite ubuzima bumeze nabi cyane ukeneye kwitabwaho byihariye. Mu itangazo basuye ku wa gatanu tariki 29 Gicurasi 2020 bavuze ko nk'umuntu ufite ibyashinjwa se yamye yifuza kwitaba ubutabera ngo yisobanure, ariko atari mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rw'Arusha. Bavuga ko kuva rwashyirwaho rutahwemye kugaragaza kubogama. Abana ba Kabuga bavuga ko kuva mu myaka mike ishize se w'imyaka 87 y'amavuko arwaye indwara zitandukanye nk'indwara y'isukari nyinshi, gutera k'umutima mu buryo bwihuse cyane, hypertension, ndetse n'indwara yo kwibagirwa kubera izabukuru. Bavuga kandi ko mu mwaka ushize yabazwe mu nda, bityo ko akeneye kwitabwaho no gukurikiranwa bya buri kanya nk'umuntu wese ugeze mu zabukuru w'intege nke ukeneye gufashwa byihariye. Abana ba Kabuga bavuga ko usibye ibyo se nta Gifaransa nta n'Icyongereza azi, ko kuba ari muri gereza adashobora kwivugira no kwigenza kandi ari mu kato ari ukumutererana. Bavuga ko uko ubuzima bwe bumeze ntaho bihuriye na busa n'uburyo afunzemo, kandi ko batangajwe no kubona ubucamanza bwanga gukoresha ibizamini byo kwa muganga ngo buhinyuze ibyo bavuga ku burwayi bwa papa wabo. Bavuga kandi ko kuva Kabuga yatabwa muri yombi tariki 13 z'ukwezi kwa gatanu, ku wa kane tariki 28 aribwo bemereye kuvugana nawe kuri telefone. Gusa nubwo umushinjacyaha mukuru yaratanze uruhushya ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu ko bemererwe kumusura. Ikindi Maître Bayo wunganira Kabuga yavugaga ku mukiriya we atinya nuko urukiko rwa UN yaburanishwa urubanza rwa politiki. Impamvu zindi batashakaga ko Kabuga aburanira Arusha
n'ayandi mayeri mu mategeko no gutiza urubanza kugira ngo bagire ibyo biga neza mu rubanza bitewe n'ibihuko biba biri kugenda. Ubundi amategeko ni nk'umwuga w'ubuganga. Umuganga ashobora kuvura umuntu urwaye ari kuzapfira amezi 2 kubera kumwitaho akamara imyaka 2 akiri mu buzima. Mu mategeko naho burya niko bigenda. Umunyamategeko w'umuhanga nuzi gushaka inzitizi, objection cyangwa se objections mu cyongereza. Urubanza rwose burya rugira inzitizi. Iba ariko ntacyo byatanze kuko ntibyabujije urukiko rw'ubujurire rwa Paris gufata umwanzuro wo kohereza Kabuga Feliciane kuburanira hanze y'igihugu cy'Ubufaransa. Nkuko bigenda mu mategeko y'Ubufaransa, Kabuga yari asigaje kujuririra iki cyemezo mu rukiko rusesa imanza mu gihe kingana n'ukwezi. Akaba ari rwo rufata umwanzuro ntakuka niba ko kazajya kuburanira hanze y'Ubufaransa cyangwa niba azaburanishwa n'Ubufaransa. Agomba kuburanishirizwa mu mujyi wa Lahaya mu gihugu cy'Ubuholande. Ni umujyi bavuga ko ari umujyi w'ubutabera kuko abantu benshi bakoze ibyaha abenshi no bagiye baburanishirizwa, cyane cyane abakoze ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyoko muntu. Aba twavuga abahoze ari abayobozi mu cyahoze ari Yugoslavia. Aba twavuga kandi Bosco Ntaganda kurikiranwe ibyaha by'intambara mu cyahoze ari Zaire, no hakaba ari hafungiye. Bivuze yuko Kabuga Feliciane agiye ku munyarwanda wa kabiri ugiye gufungirwa Lahaya mu gihugu cy'Ubuholande akanaburanishirizwa. Ni umujyi mwiza cyane, umujyi utari kure y'igihugu cy'Ubufaransa n'igihugu cy'Ububirigi yewe n'Ubuholande, ahari umuryango wa Kabuga, ndetse byatumye umuryango wa Kabuga ubyishimira cyane. Mu mategeko mpuzamahanga agenga urukiko rwa Lahaya hakubiyemo uburenganzira uregwa ahabwa iyo ari muri uru rukiko. Mu mategeko ubundi agenga abahafungiye babemereye kugira umuganga wita ku buzima bwabo, gusurwa n'imiryango yabo harimo nabo bashakanye, n'ibindi nkenerwa hafi ya byose umuntu akenera mu buzima bwe. Abafite telefone, ibitabo, inzu z'imyidagaduro n'ibindi bitandukanye na gereza zindi tubona. Uhafungiye abacungiye umutekano mu buryo nta muntu wamusagarira. Uhafungiwe afite uburenganzira bwo kuburana mu rurimi ashaka rwose, bagashaka umusemuzi ukoresha urwo rurimi rwe. Abafite uburenganzira bwo kwemeza cyangwa se kwanga abatanga buhamya. Yishyurirwa kandi umunyamategeko iyo adafite ubushobozi bwo kwishyura. Afite uburenganzira ndetse ahabwa buri kimwe cyose mu itumanaho n'abantu bari hafi ye. Abantu bose bafungiwe Lahaya bahabwa uburenganzira bungana, keretse iyo hari umuntu ukeneye kwitabwaho bidasanzwe, wenda bitewe n'izabukuru cyangwa uburwayi. Bivuze yuko Kabuga Feliciane ashobora kuzajya ahabwa ubufasha bwihariye bitandukanye n'ubwo abandi bahabona. Ibi nakubwiye yuko mu burenganzira afite harimo gusurwa n'umuryango we yewe n'uwo bashakanye. Gusa uwo bashakanye we ntabwo agihari, yitabye Imana. Ufungiye Lahaya afite uburenganzira bwo kwandikirwa amabaruwa na za email n'ubonetse wese, ariko bikabanza bikagenzurwa na greffier w'urukiko niba nta kirimo cyahungabanya umutekano w'aho ufunze ari. Bigenzurwa hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga bwa Rayo X, twakwita wenda nko kunyuza amabaruwa mu cyuma ngo barebe ko nta biturika birimo. Email zije zibanza kugenzurirwa ku cyicaro cy'urukiko. Amabaruwa yoherejwe n'imfungwa abanza kugenzurwa n'urukiko kandi hagashyirwaho ingano ntarengwa y'ibigomba koherezwa. Igiciro cyabyo cyishyurwa n'imfungwa. Koherezwa kwa Kabuga Lahaya ni inyungu ku muryango we. Umuryango utuye mu gihugu cy'Ubufaransa, mu Bubiligi, mu Busuwisi ndetse n'ahandi nko mu Bwongereza bakomeje gutakamba bavuga yuko batifuza ko Kabuga Feliciane ajya gufungirwa Arusha, hari ku birometero ibihumbi byinshi uvuye ku mugabane buraza muri Afurika. Abacitse ku icumu bo basanga iki cyemezo kitari gishimishije. Koherezwa kwa Kabuga Lahaya mu gihugu cy'Ubuholande byatewe nuko mu gihugu cya Tanzania batakize mu bikorwa ingamba zo kwirinda COVID-19. Ibi rero ngo byateye impungenge cyane ubutabera mpuzamahanga, bakavuga yuko Kabuga Feliciane ufite imyaka y'izabukuru kandi iyi ndwara izahaza bari mu zabukuru ngo yashobora guhura n'amakuba mu gihugu cya Tanzania. Abanyamategeko we nabo barabisobanura, baza kwemeza urukiko niko kwemeza ko Kabuga Feliciane agomba kuburanishirizwa Lahaya mu gihugu cy'Ubuholande. Umucamanza rwego mpuzamahanga rwakiriwe gukora imirimo y'amasigara y'inkiko mpanabyaha Ian Bonomi yemeje ko ubushinjacyaha bw'urwo rwego bufata umwanya wo kuvugurura inyandiko ikubiyemo ibyaha Kabuga Feliciane ashinjwa, ikazatangwa bitarenze tariki ya 15 Mutarama mu mwaka utaha. Uyu mwanzuro wafashwe nyuma y'iburanisha ry'ibanze ry'abatariki ya 11 Ugushyingo, aho Serge Brammertz umushinjacyaha w'urukiko rwakiriweho u Rwanda agaragaza ko hakenewe umwanya wo kuvugurura iyo nyandiko. Mu nyandiko umucamanza Bonomi yasohoye kuwa gatatu tariki ya 25 Ugushyingo 2020 yategetse ko ubushinjacyaha bwohereza ubusabe bwo kuvugurura inyandiko z'ibyaha Kabuga Feliciane ashinjwa. Inyandiko ya nyuma ivuguruye ikaba yatanzwe tariki ya 15 Mutarama
2021 ari nayo tariki ubushinjacyaha bwari bwasabye. Umucamanza Ayani Bonomi kandi yategetse umwanditsi w'urukiko ko buri minsi 14 hajya hatangwa raporo ku buzima bwa Kabuga Feliciane hashingiwe ku isuzuma ry'abaganga. Uyu mucamanza Ayani Bonomi ngo afite impungenge ko ubuzima bwa Kabuga Feliciane bushobora kuba bubi kurushaho ahafungiwe muri kasho irahe mu gihugu cy'Ubuholandi. Mu gihe ngo abaho uburangare, Kabuga Feliciane ashobora kwitaba Imana ataburanishijwe ku byaha aregwa. Niyo mpamvu Bonomi asaba yuko nyuma ya buri munsi 14 hajya hatangwa raporo ku buzima bwa Kabuga Feliciane itanzwe na muganga. Bonomi kandi yemerera uruhande rw'uregwa kuba rwagira icyo ruvuga ku bijyanye n'ibibazo bya Kabuga bitarenze tariki 21 Mutarama 2021. Igihe cy'iburanisha ritaha, umucamanza Bonomi yavuze ko kizamenyekanishwa vuba. Biteganijwe ko iburanishwa rizaba hagati ya tariki ya 18 Mutarama na tariki ya 5 Gashyantare mu mwaka utaha. Wo kurikiye Ibyahishwe ku Ntsinzi TV, twakubwira yuko iburanisha riheruka ryabereye irahe mu gihugu cy'Ubuholandi. Ubushinjacyaha bwari bwagaragaje ko ibyaha Kabuga aregwa bishobora kuzagabanuka. Bramert yavuze ko mu mwaka wa 2011 inyandiko y'ibirego yahinduwe. Ubushinjacyaha bukeneye igihe cyo kuyitunganya bureba niba bushobora kongera guhura n'abatangabuhamya. Yavuze ko hari ikipe y'ubushinjacyaha iri i Kigali kugira ngo ibintu byihute kurushaho. Ku byerekeye igihe urubanza rwatangirira, Serge Bramert yavuze ko mu gihe hazaba hamaze gufatwa umwanzuro wo ku nyandiko y'ibirego, ubushinjacyaha buzaba bukeneye nibura amezi 6 yo kwitegura hatangwa inyandiko zose, yaba urutonde rw'abatangabuhamya n'ibindi. Yavuze ko ubushinjacyaha bwahuye n'imbogamizi yo guhura n'abatangabuhamya hamwe n'iy'amafaranga make urwego rufite, bituma imirimo imwe n'imwe igenda mu bushobozi buba budahari. Icyakora umucamanza Ayani Bonomi yavuze ko urubanza rugomba gutangira vuba kandi rukarangira vuba, kandi rukaba hitawe ku buzima bw'uregwa Kabuga Feliciane. Wowe ukurikiye Ibyahishwe, nakubwira ko irahe atari gereza, ahubwo ari muri kasho, aho ukekwaho icyaha abafungiye mu gihe ategerejwe kuburana. Yatsinzwe ajya kurangiriza igihano ahandi. Urugero, bamwe mu bakoze jenoside bagiye kurangiriza ibihano byabo mu bihugu nka Benin, Senegal na Mali. Kabuga y'imyaka 87 y'amavuko yafatiwe mu gace ka Asnières-sur-Seine mu gihugu cy'Ubufaransa ku wa 16 Gicurasi 2020. Mu 1997 urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakiriweho u Rwanda ICTR rwashinje Kabuga Feliciane ibyaha 7 birimo ubufatanyacyaha muri jenoside, gushishikariza gukora jenoside, incitement to genocide, kugerageza gukora jenoside, ubugambanyi mu gukora jenoside, ubwicanyi n'itsemba n'ibindi byose bifitanye isano na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994. Abandi baregwa jenoside yakorewe abatutsi, ubushinjacyaha bw'u Rwanda hamwe n'ubw'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakiriweho u Rwanda barimo gushakisha barimo Prote Mpiranya, Fulgence Kayishema, Aloyizi Ndimbati, Feneyasi Munyarugarama na Charles Kubwabo. Ano dushoreje icyegeranyo twaguteguriye cyavuga ku iherezwa rya Kabuga Feliciane irahe mu gihugu cy'Ubuholandi n'ubuzima ategerejwe kuzabamo ku mugabane w'Uburayi. Ibyahishwe ni gahunda twabashyiriyeho ivuga ku bintu biba bihishwe mu mateka y'u Rwanda mutari muzi, yaba amateka asanzwe n'ajyanye na jenoside yakorewe abatutsi. Birashyushye eriteremo na kwa ministry ivuga ibiriho, ivuga kandi nacyo twayishyiriyeho kugira ngo ijye isobanurira abaturage. Ariko muri uko gusobanurira abaturage uzi ko harabibogamira. RTRM niyo yari ku isonga, nyuma intero yayo yikirizwa na Radio Rwanda ndetse na televiziyo. Ntabwo Kabuga yafashe imbunda ngo arase umuntu, ntiyafashe umuhoro ngo ateme umututsi muri jenoside, ariko Kabuga yatanze amafaranga menshi cyane yakoreshejwe mu gushyiraho icyo nakwita system yose ya jenoside. Intera hamwe ntabwo zashoboraga gukora Kabuga atabaho. Kabuga yatanze amafaranga yo kubagurira intwaro, yo kubaha imodoka zibatwara, yo kubaha n'agahimbaza musyi bagiye kwica. Munibuke ko ku itariki 11 z'ukwa mbere 1994 General Dallaire wari uhagarariye minori mu Rwanda yabonye amakuru avuga ko muri stock ya Kabuga Igikondo huzuye intwaro, kandi ko izo ntwaro zihabwa interahamwe, interahamwe zikaba zifite ubushobozi bwo kuba zakwica abantu 1000 buri minota 20. Amakuru yari yarahawe n'umwe mu bayobozi b'interahamwe wari watanze amakuru twa Jean Pierre. Turatsinze
icya kabiri gikomeye kiri no mu birego Kabuga ashinjwa, niwe wabaye ku isonga y'abashyizeho itangazamakuru rya Rutwitsi, radio RTM. Nubwo muzabona hari imisanzu, hari liste yagiye y'imisanzu abantu bagiye batanga, ayo nta cyavuze ugereranyije na Kabuga. Niwe yaguze ibikoresho, imashini, byose byifashishwa mu itangazamakuru. Kangura, byitwaga Intera, Kamarampaka, hari utundi tunyamakuru dutandukanye, Rameda Nyiramacibiri, Recode Milcorine, Lendontable Kinani. Utwo twose n'utunyamakuru twa Hutu Power Kabuga yagenda gashinga akaduha amazina atandukanye kugira ngo abantu bakeke ko ari ikindi kinyamakuru gishya, ariko ari bya bindi Kabuga ashyiraho afatanyije n'umugore wa Habyarimana, afatanyije na Serafin Rwabukumba, musaza w'umugore wa Habyarimana wari umukozi mukuru muri BNR, afatanyije na Ferdinand Himana Namabwe n'abandi. Ngo hayi ikaze muri episode ya 7 y'Ibyahishwe. Muri episode ya 7 y'Ibyahishwe uramenya ikishi nyuma yo kuba Kabuga Feliciane n'abanyamategeko be barakunze kugaragara kenshi mu rukiko, n'ubu ndetse niko bikimeze barwanya ibyo kuburanishirizwa Arusha muri Tanzania. Ni Ibyahishwe, tubacukumburira byinshi tukabegeranyiriza mu byegeranyo bivuga hanini ku mateka y'igihugu cyacu, yabasanzwe ndetse n'ajyanye na jenoside yakorewe abatutsi. Ibi ni umwihariko wacu mu Rwanda, nta handi wabisanga atari ku Ntsinzi TV. Burya iyo umuntu ukekwaho icyaha afashwe, ikiba kigiye gukurikiraho ni ukuburanishwa ku byaha ashinjwa. Waruzi ko se Kabuga Feliciane ashyirwa mu cyiciro cy'abantu bakekwaho ibyaha bagiye bafatwa habayeho kubanza kugora ababashakisha. Vuba aha nabwo Kabuga atabwa muri yombi nyuma y'imyaka 26 yihishahisha, irahinduye amazina n'impapuro z'inzira. Benshi cyane mu bo jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 yagizeho ingaruka barishimye, bumva ari inzira y'ubutabera igiye gutangira. Kabuga aherutse kujya imbere y'ubutabera mu Bufaransa, imbere y'urukiko rw'ubujurire rwa Paris, asaba ko ataburanishirizwa imbere y'urukiko mpanabyaha rwasigariye urukiko rwa Arusha. Nyamara urwo rukiko nirwo byari biteganijwe yuko ruzamuburanisha. Ni izihe mpamvu Kabuga atifuza kuburanira Arusha, ahubwo akumva yaburanira mu gihugu cy'Ubufaransa cyangwa irahe mu gihugu cy'Ubuholande ku rukiko rwasigariyeho ICTY, icyahoze ari urukiko rwashyizweho kuburanisha abakoze jenoside n'ibyaha by'intambara mu cyahoze ari Yugoslavia? Kora subscribe ubwire na bagenzi bawe bashaka kunguka byinshi ku nkuru zivuga ku mateka y'u Rwanda, nabo bakore subscribe. Ni Ntsinzi TV, ibi ni Ibyahishwe mumenyereye ku masonga y'imitima yanyu. Tugiye kubagezaho zimwe mu mpamvu Kabuga Feliciane adashaka kuburanira Arusha muri Tanzania. Aha tuributsa abantu ko Kabuga imbere y'ubutabera mpuzamahanga akiri umwere. Turakoresha inyito Kabuga ukurikiranweho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, kuko turagendera ku ihame ry'amategeko rivuga ko igihe umuntu abataramwa n'icyaha abakiri umwere. Ibi tubisanga no mu ngingo ya 19 mu mategeko shingiro y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha ku bijyanye n'uburenganzira bw'uregwa, aho mu gika cya 3 cy'ingingo ya 19 ivuga ko uregwa mu gihe atarahamwa n'icyaha abakiri umwere. Aha rero turakoresha inyito Kabuga ukurikiranweho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Ndabizi amatsiko ni yose, ariko ihangane turaza kubigeraho. Urifuza kumenya impamvu Kabuga Feliciane adashaka kuburanira Arusha muri Tanzania hafi y'iwabo nyuma y'imyaka n'imyaniko atuye mu bwihisho ku mugabane w'Uburayi? Ndabizi amatsiko ni yose. Uracyari kumva Ibyahishwe ku Ntsinzi TV. Tariki ya 3 Kamena 2020 nibwo Kabuga waje agendera mu kagare ashagawe nabo mu muryango we yagejejwe imbere y'urukiko rw'ubujurire rwa Paris, aho urukiko rwari rugiye gusuzuma ibijyanye no kuba yaburanira mu Bufaransa cyangwa akaba yakoherezwa ku rukiko rwasigariyeho urukiko mpuzamahanga rwa Arusha muri Tanzania. Urukiko rw'ubujurire mu gihugu cy'Ubufaransa rwategetse ko Kabuga Feliciane yohererezwa urwego rwasigaye rurangiza imirimo yasizwe n'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha rufite icyicaro Arusha muri Tanzania. Abanyamategeko be babiri, Emmanuel Ariti na Loha Bayo, ntabwo banyuzwe n'icyemezo cyafashwe n'urukiko rw'ubujurire rwa Paris, aho bavuga ko urubanza rwe rurimo kujyanwa mu mujyi wa politiki bitandukanye n'ibyo amategeko y'Ubufaransa ateganya. Ariti na Bayo bajurira iki cyemezo mu rukiko rusesa imanza mu Bufaransa, Cour de Cassation. Urukiko rusesa imanza mu gihugu cy'Ubufaransa ruzafata umwanzuro uzaba ari ntajuririrwa byibuze mu mezi 3 ari imbere. Aho humve cyane, uhashyireho akadomo,
uramenya impamvu Kabuga Feliciane ashaka kuburanira mu gihugu cy'Ubufaransa cyangwa ibiramambo akaba yagira he mu gihugu cy'Ubuholande. Impamvu ya mbere aha ni ubuzima bwa Kabuga Feliciane butifashe neza. Kujya kuburanira Arusha muri Tanzania ku banyamategeko be Emmanuel Ariti na Roha Bayo no ku muryango we bayibona nk'ibyakira iherezo ku buzima bw'uyu mukambwe w'imyaka 87 kubera ko afata ibyangombwa ngo banditse imyaka nabi. Ubu we yiyemerera ko afite imyaka 87. Kabuga yabayeho imyaka 26 yihishahisha. Ntiyigeraga abaho nk'uko umuntu usanzwe abaho. Aha ndavuga kubasha gutembera, gukora siporo, guhura n'abandi bagasabana n'ibindi umuntu usanzwe aba yemerewe. Muri iyo myaka rero yamaze yishahisha ngo ubuzima bwe bwarazahaye cyane kugeza aho akantu gato kabaye gasigaye gahungabanya ubuzima bwe. Mbere y'uko umwanzuro w'urukiko utangazwa kuhanu Kabuga azaburanishirizwa, umunyamategeko we yandikiye umushinjacyaha w'urwego rwasigariye inkiko mpuzamahanga mpanabyaha amusaba kuri urwego rwakwikura muri dosiye ya Kabuga igasigira mu maboko y'ubutabera bwo mu gihugu cy'Ubufaransa. Ibi ni ukugira ngo Kabuga yemerwe kuzaburanira mu gihugu cy'Ubufaransa. Mu ibaruwa y'umunyamategeko nabonye, Maître Roha Bayo yatanzemo ingingo nyinshi avuga ko zikwiye kuzitabwaho mu gufata umwanzuro. Yitsa cyane ku buzima bw'umukiriya we w'imyaka 87. Aha mu nyandiko z'ubutabera havugwa ko Kabuga ufite imyaka 84 mu gihe wavuga ko ari 87. Avuga ko kuguma mu Bufaransa ariho yabona serivisi nziza z'ubuvuzi kurusha kujya mu gihugu cya Tanzania aho bavuga yuko ubuvuzi butaratera imbere. Indi mpamvu Kabuga Feliciane bifuza kaburanira mu gihugu cy'Ubufaransa, abanyamategeko be barifashishije irindi perereza riri gukorwa mu Bufaransa ku ruhare rwa banki ya BNP Paribas bijyanye n'amafaranga iyi banki yatanze bisabwe n'abari abayobozi mu Rwanda akishyurwa intwaro zazagwe mu gihugu muri Kamena 1994. Ibi byanyuranyaga n'umwanzuro w'umuryango w'abibumbye wari wafashe icyemezo ku wa 17 Gicurasi 1994 ukumira u Rwanda ku isoko ry'intwaro nyuma yo kubona ko mu gihugu cy'u Rwanda hari harimo kuba jenoside yakorewe abatutsi. Muri Nzeri urukiko rw'i Paris rwasabwe n'ubutabera bw'Ubufaransa gutangira iperereza ku birego bivugwa kuri iyi banki ya BNP Paribas. Maître Bayo avuga ko bikwiye ko aya maperereza yombi akorwa n'urukiko rumwe kuko hari ibimenyetso ahuriyeho. Mu gihe rero ngo urukiko rwasigariyeho urukiko mpuzamahanga rwa Arusha rwa rudafashe umwanzuro wo kwikura mu kirego cya Kabuga, Bayo yasabye ko ubwo rwanahabwa n'iperereza ku ruhare rwa BNP Paribas muri jenoside yakorewe abatutsi. Iyi nayo n'indi mpamvu badashaka ko Kabuga buranira mu gihugu cya Tanzania kubera ko bifuza ko iperereza riri gukorwa kuri BNP Paribas n'ubutabera bw'Ubufaransa rutabusanya n'ikirego cya Kabuga kubera ko bijyanye. Abanyamategeko ba Kabuga Emmanuel Ariti na Roha Bayo mu rubanza ruheruka rwanavuzwe cyane ku isi n'urubanza bunganiragamo Laurent Gbagbo wahoze ari perezida w'igihugu cya Cote d'Ivoire. Uyu wari ukurikiranweho ibyaha byibasiye inyoko muntu. Babashije kumufasha baramwunganira abumwere. Impamvu badashaka ko Kabuga Feliciane aburanira Arusha na yandi mayire mu mategeko yo gutinza urubanza kugira ngo bagire ibyo biga neza mu rubanza rwe bitewe n'ibihe bizabiri kugenda bihinduka. Ubundi amategeko ni nk'umwuga w'ubuganga. Umuganga ashobora kujya kuvura umuntu urwaye yari kuzapfira amezi 2 kubera ko mwitaho neza akamara imyaka 2 akiri mu buzima. Mu mategeko naho buryo umuntu ntabwo atsinda urubanza ruko yarutsinze burundu, ahubwo umuntu atsinda urubanza ku ngingo zitandukanye. Umuntu agenda atsinda urubanza ku ngingo runaka. Niyo utatsinda urubanza rwose ugatsinda ingingo zimwe na zimwe ku rubanza bifatwa nkaho wakoze akazi kawe neza. Nkuko bigenda mu buganga umuntu yabyita koroshya, mu mategeko naho burya niko bigenda. Umunyamategeko w'umuhanga nuzi gushaka inzitizi ku rubanza, objection mu gifaransa cyangwa se objections mu cyongereza. Kuba bakomeje gutsimbarara ko aburanishizwa mu gihugu cy'Ubufaransa, aya nayo nama yari yandi akoreshwa n'abanyamategeko b'abahanga babashaka gutinza urubanza kugira ngo bige byinshi cyangwa se umukiriya wabo ahumeke atore mitende. Nakubwiye yuko babyita mu gifaransa objection cyangwa se inzitizi mu kinyarwanda. Ibi ngo no gushaka ko urubanza rutinda, umukiriya wabo akabasha guhumeka. Rimwe na rimwe ndetse bijya bifasha abanyamategeko kwiga urubanza neza. Nk'ubu mwanzuro ntakuka waho Kabuga azaburanishirizwa uzafatwa n'urukiko rusesa imanza Cour de Cassation, uzafatwa byibuze mu mezi 3 ari imbere. Ku buzima bwe by'umwihariko Kabuga ngo agira indwara ya diabete yamurenze, ngo afite kandi indwara y'umuvuduko w'amaraso, yabazwe mu mara ndetse no kubera izabukuru ngo asa n'utagitekereza neza.
rimwe na rimwe nk'iyo umubajije ikintu ntabwo ari cyagusubiza. Aha abanyamategeko be n'umuryango we bavuga ko aramutse agiye mu gihugu cya Tanzania byagorana kubona ubuvuzi bw'ibanze no kubona abantu bamwitaho. Umuganga we usanzwe umukurikirana ngo yaba ari kure, byagiye mugora kugira mu gihugu cya Tanzania, kandi ngo nta buryo bundi bwateganijwe ko muganga we by'umwihariko uhoraho yaba mu gihugu cya Tanzania. Izi ni zimwe mu mpamvu shingiro umuryango we ucungiraho uvuga yuko Kabuga atagomba kuburanira mu gihugu cya Tanzania. Mu mategeko ubundi agenga abantu bafungiye Arusha muri Tanzania, ndakubwira ko Arusha nta gereza ibayo isanzwe. Arusha ni ahantu ukurikiranweho icyaha abari mu gihe ategerejwe ko aciribwa urubanza rwamara gusomwa hamwe n'icyaha runaka nk'uko amategeko mpuzamahanga biteganya, bahitamo igihugu hamwe n'icyaha ajya kurangirizamo igihano. Arusha nta gereza yo gufunga abantu ibayo, ahubwo ni ahantu umuntu ukekwaho icyaha aba ari mu gihe ategerejweho kuburanishwa. Umuntu yabyita nka kasho kugira ngo byumve neza. Aha rero aho baba bari muri kasho mu gihugu cya Tanzania, baba bemerewe kugira umuganga wita ku buzima bwabo n'ibindi nkenerwa hafi ya byose umuntu akenera mu buzima, ariko nanone biterwa n'uko umuntu abayeho. Umuryango wa Kabuga uvuga yuko Kabuga adashobora kubona abantu bamwitaho nk'uko yitabwaho mu gihugu cy'Ubufaransa. Impamvu zindi Kabuga adashaka kuburanira Arusha muri Tanzania nuko ari urugendo rurerure, aho abagize umuryango we abana b'8, abakwe we, umugore we n'inshuti ze ngo byazagiye bibagora cyane kumugeraho mu gihugu cya Tanzania mu gihe cyo kumusura, dore ko abenshi batuye ku mugabane w'Uburayi mu bihugu by'Ubwongereza, Ubufaransa n'Ububirigi. Kabuga akurikiranweho ibyaha bya jenoside bitandukanye birimo icyaha cya jenoside, ubufatanyacyaha mu cyaha cya jenoside, gukangurira abantu gukora jenoside, ubwinjiracyaha bwa jenoside n'ibindi bifitanye isano na jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Mu iburanishwa riheruka yakanye ibyaha byose ashinjwa, abwira umucamanza ko ari bihimbano, ko yakoranaga n'Abatutsi ku buryo atari kwica abakiriya be. Uyu munsi twari twahisemo kukubwira zimwe mu mpamvu Kabuga Feliciane atifuza kuburanira Arusha muri Tanzania. Twagutegura intambwe ku ntambwe ku mugambi wo kwihishahisha mu gihe kingana n'imyaka 26. Muri iyo myaka 26 yihishahisha, ibiro by'ubutasi bya mbere ku isi twemera twese, ibiro twemera twese, nsubiyemo twemera twese munsi y'izuba, ari byo biro by'ubutasi by'Abanyamerika, byamuhize imyaka 17 yose, ariko ntibyabasha kumubona. N'ubu yewe hari bitarasobanuka neza kwitabwa muri yombi rya Kabuga Feliciane. Imyaka 17 FBI inisunze CIA cyangwa CIA byaramuhize biramubura. Igihe kimwe ari mu gihugu cya Kenya, Kabuga yabonywe n'umwana w'imyaka 17, yiyemeza gufatanya n'umunyamakuru warazwe gukora inkuru zicukumbuye ku bantu bakoze ibyaha. Igihembo bari bakiriweho ni igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari y'Abanyamerika. Imiryango yabo birumvikana yari kuva mu bukene. Aya ni amafaranga menshi abantu benshi batuye isi barenda barunduka badakoresheje imitwe y'intoki. Kuyitangira rero kugira ngo bayabone bari gushyiramo ingufu zose, kandi babonaga bishoboka kugira ngo babone Kabuga Feliciane, babone kino gihembo Amerika yari yabashyiriyeho. Ibyakurikiyeho ntabwo byagenze neza. Umunyamakuru yarishwe, umwana nawe ahungishizwa muri Amerika, urupfu rwamugiraga amajanja. Ni Ibyahishwe ku Ntsinzi TV. Nitwa Prudence Nsengumukiza. Kora subscribe kuri chaîne yacu, ujye ukurikira ibyegeranyo nk'ibi bicukumbuye bivuga ku mateka yaranze ingobyi iduhetse. Ibiganiro nk'ibi n'umwihariko wacu nta handi uzabisanga. Ubwo benshi bari bagisinziriye mu rukerera rwa saa 12:30 zo mu gitondo, polisi yo mu gihugu cy'Ubufaransa yakoze umukobo mu nyubako iri Paris, naho Kabuga yabaga yita Antoine Tunga. Ubucinjacyaha ndetse n'inyandiko z'iperereza byose bigaragaza ko uyu mugabo ari umuterankunga mukuru wa jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse ko ibikorwa bye byakongeje intambara muri Kongo, akora nagize uruhare mu bwicanyi bw'Abanyamerika, Abongereza n'Abanya-Nouvelle-Zélande. Ibi byanatumye FBI ishyira ingufu mu kumuhiga bukware mu gihe cy'imyaka 17. Ifatwa rya Kabuga ryibutsa benshi ibindi bikorwa bikomeye byabaye mu myaka myinshi ishize, aho kuryoza abantu ibyo bakoze byagize uruhare rukomeye mu isi ya none, abantu bagahanirwa ibyaha byabo. Ibyo twibuka hafi ni ivumburwa rya Osama bin Laden, wafatwaga nk'umuterabwoba wa mbere ku isi mu gihe cye, aryoza urupfu rw'Abanyamerika bishwe ubwo inyubako ya World Trade Center yikubitaga hasi i New York. Vuba hanga nta gihe gishize twibuka urupfu rw'umunya Iran General Qasem Soleimani warashwe na drone z'Abanyamerika mu butasi bwari bumaze amezi n'amezi y'umugenza akarenge ku kandi. Operation yindi yo gufata umuntu wishahishaga
yibukwa nayo n'ubicyandika amateka mu mateka y'isi niyo mu 1960 ubururu rw'ubutasi bw'abanyayisiraheli Mossad rwahigaga bukware Adolf Eichmann ufatwa nk'umuntu wari kwisonga mu migambi y'abanazi yo kwica abayahudi mu gihe cya jenoside yakorewe abayahudi. Yafatiwe Buenos Aires mu gihugu cya Argentine, agezwe imbere y'ubutabera mu gihugu cya Isiraheli, bamukatira igihano cy'urupfu aranyongwa. Biragoye kumva uburyo mu myaka y'2000 umuntu nka Kabuga Feliciane yashoboye guca muri humye inzego zishinzwe iperereza z'abanyamerika. Uburyo inzego zikomeye nk'izi ku isi zacyuye umunyu, igikorwa cyazo ntigitanga umusaruro. Ibi byabaye mu gihe cy'imyaka 17 yose. Iperereza ryakozwe na Vanity Fair ndio ryahishuye byose ku makuru y'uburyo Kabuga Feliciane yanyuze muri humye bashinzwe umutekano muri Kenya. Izina Dani uza kumva rikoreshwa cyane muri iki cyegeranyo ni izina ryahinduwe ku mpamvu z'umutekano wa Dani, umwe mu bari muri operation yo gufata Kabuga Feliciane. Dani yari umwe mu banyakenya bahaga makuru abanyamerika. Agira ati, twadukwiriye kuba twarafashe umugabo mu myaka 17 ishize yateye ubwoba abantu benshi, ndomwe muri bo, ariko kuva yarafashwe ntabwo nkikebaguza. Wo ukurikiye Intsinzi TV muri gahunda Ibyahishwe wakwibaza uti Amerika yinjiye gute mu mugambi wo guhiga Feliciane Kabuga? Mu 1994 Feliciane Kabuga yari umwe mu bantu bakize mu Rwanda, ndetse yari umuntu wa hafi cyane inshuti magara ndetse niko twabyita ya Juvenal Habyarimana, dore ko bari baranashyingiranye. Ibyaha bya Kabuga ntibyarangiranye n'ibyaha bya jenoside ashinjwa kuri ubu. Bivuga ko yakomeje gutera inkunga intera hamwe zahungiye mu cyahoze ari Zaire, hanyuma zikibumbira mu mutwe wa gisirikari urimo Ariri yaje guhinduka FDLR, wari unafite umutwe wa politiki witwa Parir. Kabuga yari ku ruhande ngo ashyigikira bikomeye cyane uyu mutwe wa gisirikari. Mu buryo bw'amafaranga, Kabuga ahaga amafaranga menshi. Bumvaga yuko bazongera bagafata igihugu cy'u Rwanda, igihugu batemeraga ko batakaje nyuma yo gutsindwa n'inkotanyi, ngo byabateraga ipfunwe buri munsi. Intego yari gufata u Rwanda bundi bushya. Kuwa 2 Werurwe 1999 umutwe wa Ariri bivugwa ko waterwaga inkunga na Kabuga wakoze ikosa rikomeye. Batega abakerarugendo muri pariki ya Bwindi mu gihugu cya Uganda. Bashimusa abakerarugendo babakorera iyicarubozo, ndetse bica abongereza 4, abanyamerika 2 n'abanyanouvelle Zelande 2. Bamwe muri aba bakerarugendo ngo bishwe bamaze no gufatwa ku ngufu. Iki gikorwa cyatumye Amerika irakara cyane, yiyemeza kwereka FDLR na Kabuga ukuboko k'uburakari bwayo. Ivuga ko Pariri ari umutwe w'iterabwoba, ndetse nyuma yaho ikiraho miliyoni 5 z'amadolari y'abanyamerika ku muntu wese uzatanga amakuru Kabuga Feliciane agafatwa. Umuntu wateye intambwe ya mbere yari Ambassadeur Pierre Richard Prosper, wari ufite mu nshingano ze ibijyanye no kurwanya ibyaha by'intambara ku butegetsi bwa President George Walker Bush. Pierre Richard Prosper ufite inkomoko kumwe mu kiraho mu gihugu cya Haiti, yatangiye urugendo rwe nk'umushinjacyaha i Londres mu gihugu cy'Ubwongereza, aho yakurikiranaga ibyaha by'ubugizi bwa nabi. Mu 1996 yoherejwe muri Afrika kugira ngo afashe mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha. Yoherejwe kugira ngo abe umushinjacyaha, ndetse yanaburanye neza mu rubanza rwa Jean Paul Akayesu, rwayo rwa mbere rwaburanishijwe muri rukiko ku byaha bya jenoside yakorewe abatutsi. Prosper yagize uruhare rukomeye mu kumvisha urukiko ko gufata ku ngufu bikwiye kwemezwa nk'igikorwa cya jenoside. Ubundi mbere byasaga nkaho bitari byaratekerejweho mu byaha byahozwaga na jenoside. Mu kwibuka uko byari bimeze icyo gihe, agira ati, buri wese yarabirimo neza. Akanama gashinzwe umutekano FBI CIA, kandi twadushyigikiwe guhera kuri Perezida Bush, Condoleezza Rice wari umunyamabanga mukuru ushinzwe ububanyi n'amahanga, na Colin Powell. Twakoze gahunda igaragaza uburyo bwo gukurikirana Kabuga Feliciane n'abandi bari bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, kandi Kabuga yari umuntu wa mbere dushaka. Inzego z'iperereza za Amerika hamwe n'abashinzwe iperereza muri ICTR batangiye gushakisha Kabuga mu Bubiligi, muri Kongo, mu Bwongereza, mu Bufaransa, mu Burundi, muri Kenya, Madagascar na Seychelles. Kubera uburemere bw'uburyo Amerika yamushakaga, ibiro bya Perezida White House byohereje Jendai Fraser, wari umujyanama wahariwe wa Perezida Bush, ndetse n'umuyobozi w'ibikorwa bireba Afrika mu kanama k'umutekano, kugira ngo aherekeze Prosper muri Afrika. Bokeje igitutu abayobozi ba Afrika kugira ngo batange Kabuga n'abandi bakekwaga kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, ndetse bagiye no ku mugaragaro batangaza ko Amerika ikizeho igihembo kidasanzwe cya miliyoni 5 z'amadolari ku muntu uzatanga amakuru azaganisha ku gufata Kabuga Feliciane. Yewe ntago byarangiriye aho ngaho, banabyamamaje mu itangazamakuru kugira ngo abantu babimenye neza
batangire gukorera kano gafaranga gatubutse. Dore uko abanyamerika batangiye ibikorwa byo gushaka Kabuga Felicien mu gihugu cya Kenya. Scott Garro wari intumwa yihariye y'urwego rushinzwe umutekano muri Amerika yageze muri Kenya muri Nzeri 2002, aho yagombaga gukora nk'ushinzwe ibikorwa by'umutekano mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Ambasade ya Amerika mu gihugu cya Kenya yari yoherejweho, yari imaze imyaka 4 igabweho igitero gikomeye na Al-Qaeda. Igitero cyagwemo abantu 213, byatumye kugeza icyo gihe abadiplomate ba Amerika n'abashinzwe ubutasi barakoreraga hanze yayo igihe kinini, ndetse Garro n'umugore we ntibari bakinjiye mu buzima neza ubwo ajya gukora kano kazi gashya mu gihugu cya Kenya. Ntabwo yari yagahuye n'umukoresha we mushya Johnny Carlson. Johnny Carlson yabaye ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu cya Kenya ku ngoma ya Clinton n'iya Bush. Johnny Carlson yagize ati, nka ambasade twari mu bikorwa byo gushaka kumenya mu buryo bwihuse abantu bakikwagaho ibyaha by'intambara. Umwe mu bari ku isonga yari Kabuga Felicien. Byakekwaga ko agenda muri Afurika y'Uburasirazuba, by'umwihariko i Nairobi. Avuga ko ku nshuro nyinshi yagejeje iki kibazo ku bayobozi ba Kenya barimo na Perezida Daniel Arap Moi. Ati, namuhaye amakuru menshi amugaragariza ko nzi neza ibyo mvuga. Moi agatsimbarara avuga ko Kabuga atari muri Kenya, ko bidashoboka kumuhishira. Kuri Amerika, Kabuga ntiyari cyo kibazo cyonyine, ahubwo Amerika yari ihangayikishijwe no kubona Arap Moi amaze imyaka 24 ku butegetsi, ndetse Carlson ni umwe mu bayobozi bakuru ba Amerika bakoze ibikorwa byo kumwumvisha ko akwiriye urugendo shuri mu gihugu cya Amerika. Byagize naho bategura urugendo shuri kugira ngo azajye muri Amerika asure White House kugira ngo ajye mu isomero ryayo ku buryo byamufasha kubona amateka. Nawe gatangira gutekereza uburyo yakwandika amateka y'imashya asaranganya ubutegetsi abandi. Umunsi umwe muri Nzeri uwo mwaka, Garro yibuka ko Carlson yarashishikajwe n'amakuru ambasade yari yabonye y'umuntu wavugaga ko azi neza aho Kabuga Felicien aherereye n'uruhare rwa guverinoma ya Kenya mu kumuhishira. Inshingano zashyizwe mu biganza bya Scott Garro, akiraho gahunda igamije guhiga Kabuga bukware mu gihugu cya Kenya. Yashakishije wamuha amakuru yose kugira ngo Kabuga atabwe muri yombi. Yahise yihutira gutegura inama n'uwo muntu wari watanze amakuru. Uwo muntu yari umunyamakuru William Manuhe, wari ufite imyaka 27 icyo gihe. Yakoraga akazi k'itangazamakuru ricukumbura inkuru zihishwe, ni nk'ibyahishwe nyine wumva ku Nsinzi TV. William Manuhe yakoranaga bya hafi n'umunyapolitiki wo mu gihugu cya Kenya, Zakayo Cheruiyot, wari ushinzwe ibijyanye n'umutekano w'imbere mu gihugu cya Kenya kubwa Arap Moi. Garro agira ati, Manuhe yari umuntu wishimye kandi w'umunyabwenge. Zakayo Cheruiyot ni wari ufite mu nshingano polisi ndetse n'inzego z'ubutasi byose muri Kenya. Ntabwo yari umuntu upfa kumenyerwa, ariko Manuhe yari yashituwe n'igihembo cya $5,000,000 z'amadolari y'abanyamerika. Hanyuma rero yicarana nawe amaso ku maso mu mujyi wa Nairobi, amugurira ibijyanye na Kabuga byose. Manuhe yishuye ko Cheruiyot yamujyanye iwe n'abandi bashinzwe umutekano, ariko ngo bari bambaye imyenda isanzwe. Baragiye mu bikorwa byo kwimura Kabuga Felicien mu nzu yabagamo i Nairobi agashyirwa ahandi. Scott Garro wari ushinzwe ubutasi kuri ambasade ya Amerika i Nairobi, ngo yumvaga ari inkuru idasanzwe y'uburyo umunyamakuru n'umuntu w'umunyabyaha ruharwa basangira ku meza amwe bakagirana ikiganiro. Garro akomeza agira ati, ndi kwibuka iyi nkuru, ntabwo mfite amakuru ahagije, ndi kugenzura ibimenyetso akora, ndi kumureba mu maso ndetse n'ibiganza. Afite ubushake bwo gusubiza n'ibibazo bigoye. Hanyuma avuzemo Cheruiyot. Mu kanya gato Garro yahawe uburenganzira na ambasaderi Carlson bwo guhamagara FBI i Washington, abasaba kohereza imashini yifashishwa mu kugenzura ibyo umuntu avuga niba ari ukuri, kugira ngo arebe neza ibyo Manuhe yari yavuze niba ari ukuri. Mu gihe ambasade yari iri muri gahunda yo kurangiza kugenzura ibyavuzwe na Manuhe, hahise haza undi muntu utanga amakuru. Dani, izina nakubwiye ko ryahinduwe ku mpamvu z'umutekano we, yari umunyeshuri w'imyaka 17. Umunsi umwe yari ari kugenda mu gace ka Lavington muri Nairobi. Hanyuma imodoka nyinshi zirinzwe mu buryo bukomeye zamunyuzeho zinjira mu nzu yibuka neza. Yabonye umugabo wambaye amadarubindi n'ishati y'amabara agenda hagati y'imodoka ebyiri za guverinoma. Ngo yabonye isura yizi, ariko ntiyamenya neza amazina y'uwo mugabo. Abashinzwe umutekano bahise bamwegera bamwaka ikarita y'ishuri, hanyuma bamubaza icyo yari gukoraho. Bamusabye kumushyira mu modoka kugira ngo bamusubize ku ishuri. Dani asubizanya ikinyabupfura abyanga. Yagize ati, sinzi ikintu cyanjemo ko nagenda ubutagaruka. Icyo gihe ngo yafashe mu mutwe plaque zose z'imodoka ndetse na adresse z'uwo muhanda. Dani wari urajwe ishinga no gukurikirana neza amasomo ye, ntabwo yigeze atekereza kuri iyo sanganya cyane.
ni mu gihe kuri we babifata nko kurokoka kuko abo bashinzwe umutekano ngo bari batwaye ibyangombwa bye banamuburiye ko bazi neza aho bamusanga igihe baba bamushaka. Hashize iminsi Dani yaje kubona mu itangazamakuru itangazo ryatanzwe na Amerika rivuga ko umuntu ushakishwa ku ruhare rwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Uwo musore ngo yatangiye guhuza iyo foto yabonye mu modoka icyo gihe n'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 60 y'amavuko yabonye. Umutima ngo watangiye gutera niko kwirukira muri cyber cafe yandikira email yarabonye umuntu yatangaho amakuru. Akomeza agira ati, nari mfite imyaka 17, natekerezaga ko ndi gukora ikintu cyiza, natekerezaga ko ntomboye, ntabwo natekerezaga ko nikiza hagati y'ibibazo mpuzamahanga. Ku rundi ruhande Ambasaderi Prosper Washington nawe ngo ntiyaryamaga, avuga ko bahoraga buri ntambwe imwe nyuma ye, ngo bashoboraga kubona amakuru y'inzu Kabuga abamo hanyuma nyuma bagashiduka yagiye. Ngo yahoraga burirwa kenshi n'inzego z'ubuyobozi mu gihugu cya Kenya. Mu buhamya bwerekanye email ya Dani itanga amakuru kuri Kabuga niko guhita amagaragaro amumenyesha. Umukozi wa FBI icyo gihe yari mu rugendo ajyanye muri Kenya imashini ya polygraphe igenzura ukuri kw'ibyo umuntu avuze kugira ngo barebe neza niba ubuhamya William Manohe yabahaye aribwo. Isuzuma ryo kureba ukuri kw'amakuru yatanzwe na William Manohe ryakorewe mu nyubako zakoreragamo ambasade hafi ya parking ya Nairobi. Garo na Prosper bavuze ko batunguwe n'ibisubizo. FBI yanzura ko Dani na William Manohe ibyo bavuga byose ari ukuri. Iza no gutahura ko Moyi amaze igihe kinini abeshya abayobozi bo hejuru mu gihugu cya Amerika. Scott Garo agira ati, ikintu cyari kimpangakishije cyane icyo gihe nuko Sherlock agenzura polisi ya Kenya ndetse kunamenya ko William na Dani bari gukorana n'abanyamerika byari kubashyira mu bibazo. Ngo yagishije inama Prosper kuri telefone na Ambasaderi Carlson. William Brennick wari umuyobozi wungirije muri ambasade, Paul Ayers Jr. wakoreraga FBI ashinzwe ibijyanye n'amategeko ndetse n'ubutasi. Iri tsinda ryashyizeho amabwiriza ajyanye n'umutekano harimo ko Garo agomba buri gihe kujya yimura abantu batangaga ubuhamya kuri Kabuga Felician hatuye. Buri minsi 3 ngo bagomba kubimura. Manohe na Dani batari basanzwe baziranye bahawe telefone bazajya bavuganiraho n'abanyamerika. Bari biteze ko bazahabwa ibihembo mu gihe amakuru batanze yabatanze umusaruro. Ibikorwa byo guta muri yombi Kabuga Felician muri Kenya byatangiye gushyuha umunsi ku wundi. Kuwa 28 Ugushyingo abantu bakorana na Al-Qaeda baturikije igisasu kuri hoteli yitwa Paradise hafi ya Mombasa. Abantu 13 barapfuye. Mbere y'icyumweru Daniel Arap Moi yari yakiriwe muri White House. Perezida George Walker Bush amwakira neza cyane ndetse amurata ibigwi. Kora ambasade muri Kenya ho akazi kari gatangiye kuba kenshi kuko hahise haza n'iperereza rindi kuri icyo gitero mu gihe hari hakomeje n'iperereza rindi ku gufata Kabuga Felician. Manohe yaje gushimutwa. Manohe yaburiwe irengero. Aho yongeye kubonekera ahamagara Garo amuha amakuru atari meza. Yamubwiye ko yashimuswe ari mu ijoro, akuwe ku muhanda agashyirwa mu modoka akajyanwa ahantu agakubitwa bikomeye ndetse akanihanangirizwa ko akwiye guhagarika kuvugana n'abanyamerika ndetse ko ubutaha bizamugwa nabi. Garo avuga ko abo bantu bari abantu William Manohe azi bakoreraga Sherlock ndetse bafashaga Kabuga kugenda hirya no hino mu gihugu cya Kenya. Manohe ntabwo ari we wenyine wari mu byago. Dani nawe yagize ati, polisi ya Kenya yarambonye barampamagara banshyira ahantu mu nzu iminsi myinshi. Natekereje ko bagiye kunyica. Barankubise. Bashakaga kumenya icyo ambasade ya Amerika izi. Bashakaga kumenya umubare w'abantu bari gukora kuri dosiye ya Kabuga. Ni bande batuye he? Dani ngo yababwiye ko ambasade ya Amerika ifite kasete ye avuga ko yabonye aho Kabuga Felician aherereye ndetse ko izayishyira mu itangazamakuru mu gihe yaramuka yishwe. Akomeza agira ati, nagomba kuvuga ibishoboka byose kugira ngo ndengere amagara yanjye. Muri Mutarama 2003 nyuma y'uko Manohe ahohotewe, Garo yahuye nawe amubona yarangiritse mu maso bikomeye cyane, afite ibisebe n'inkovu nyinshi. Ikintu cyatunguye izi ntasi za Amerika nuko yaragishishikajwe bikomeye cyane no kuba Kabuga Felician yatabwa muri yombi ngo abone igihembo yari yemerewe. Yasobanuye ko abakozi ba Sherlock bamenye ibijyanye n'igihembo cy'amafaranga ndetse ko bashaka nabo kuyaryaho. Ngo ni ibintu byatunguye Garo uburyo abo bantu bari barutse gushimuta Manohe nabo bashaka gukorana nawe kugira ngo Kabuga afatwe. Ariko nanone ngo yabigiyemo gakeya kubera yuko yumvaga ku rundi ruhande bishobora kuba ari amayeri kuko Kabuga Felician nawe yakoreshaga amafaranga menshi dore ko yakoraga ibikorwa by'ubucuruzi mu gihugu cya Kenya afatanya n'umuryango wa Arap Moi. Gahunda yari yoroshye. Abo bantu ba Sherlock bagomba kuzajyana Kabuga mu rugo rwa Manohe kumusura. Hanyuma yahagera
umuntu agahamagara ambasade ya Amerika igahita imuta muri yombi. Garo agira ati, naratekereje nti ubu tugiye gufata uyu mugabo, ni umuntu wazengurutse ibihugu byose nta gufatwa. Twaratekereje tuti nitubigeraho bizaba ari igitego kuri buri wese. Intasi Garo hamwe n'abandi bashinzwe umutekano bakoranye n'intumwa zihariye mu by'umutekano AS n'umwungiriza we bakora itsinda rigamije guta muri yombi Kabuga. Ni nk'aho ibintu byose byari mu murongo, kuko hari abantu babiri batanze amakuru yizewe. Raporo z'ubutasi nazo zagaragazaga neza ko Kabuga agiye gutabwa muri yombi. Prosper yagize ati, amafaranga menshi yaracicikanaga hagati y'umuntu ushakishwa cyane ku isi n'umuryango wa Moi, ndetse n'abayobozi bo hejuru ba Kenya bashinzwe umutekano muri Kenya bakoraga ibishoboka byose kugira ngo bahishe Kabuga ntafatwe icyo gihe. Mu nama ya nyuma yiga kuri uyu mugambi, umwe mu bayobozi ba Amerika yavuze ko yategetswe kumenyesha abagenzi babo ba Kenya by'igikorwa nk'iki ngiki cyo guta muri yombi Kabuga. Garungu yaratunguwe ndetse yinginga uwo muntu ngo ntamenyeshe abanyakenya bandi cyangwa se ntabwire n'abari hafi ya Zekaria Cheruiyot ko Kabuga Feliciane agiye gutabwa muri yombi. Zekaria Cheruiyot ndakwibutsa ko yari ashinzwe umutekano imbere mu gihugu cya Kenya yewe na polisi. Garu yavuye mu nama afite icyizere ko abanyakenya bazahera mu rungabangabo kugeza Kabuga Feliciane atawe muri yombi. Ni ibyahishwe ukurikiye ku cyegeranyo twaguteguriye gicukumbuye kikubwira ku buryo Kabuga Feliciane yananiwe na FBI gutabwa muri yombi mu gihe cy'imyaka 17. Aho tugeze ni ku rupfu rwa William Munuhe. Uyu ni wa munyamakuru w'umunyakenya wari umwe mu bazi neza aho Kabuga Feliciane yaraherereye muri Nairobi. Mu kwanga ko yabonwa n'inzego z'umutekano za Kenya, Garu na Munuhe bagiranye inama yabanjije igikorwa cyabereye muri parking ya Nairobi. Garo yaramubwiye ati, ufite nimero yanjye, igihe Kabuga araba ageze mu nzu yawe umpamagare tuze tumufate. Ngo yahaye amahirwe Munuhe yo kubivamo kuko yarazi neza ko byari gukira mu kaga ubuzima bwe, dore ko ashakaga no kwicwa. Ariko Munuhe wari unyotoye amafaranga, ngo yavuze yuko intego ze ari ugufasha mu guta muri yombi Kabuga Feliciane. Ngo yibuka Munuhe amubwira ko yaza gutegereza ikimenyetso cyo gutangira mu masaha 28 kugera kuri 48. Kuri ambasade ikipe yo kumuta muri yombi yari ryamiye amajanja. Ambassadeur Richard Prosper nawe yagenzuriraga hafi byabaga byose mu biro bye i Washington DC. Umunsi umwe warirenze undi urarangira nta makuru ya William Munuhe. Mu gitondo cyakurikiye kwa 17 Mutarama, ubwo bwari bwazamutse maze Garo washakaga kumenya amakuru ya William Munuhe yemeza kujya kureba William Munuhe aho yabaga kunzuye. Yerekeje ku rugo rwa Munuhe wenyine, agira ati, nabonye imodoka ye hanze ku ruhande rw'imbere. Nagendaga nerekeza ku muryango nsanga urugero rurafunze, nta gisubizo nabonye. Nagerageje kurebera mu idirishya nabyo ntibyagira icyo bitanga. Natangiye gukeka ikintu kibi. Intasi Scott Garo yahamagaye umunyakenya wakoraga muri ambasade amusaba kohereza abapolisi bo mu gihugu cya Kenya. Bamaze kuhagera, Garo mu buryo buteruye yarababwiye ati, murabona hari umuntu nakoranaga nawe mu buryo bwa hafi, mpangayikishijwe n'ubuzima bwe. Umwe mu banyakenya ngo yaruriye yinjira anyuze ku rubaraza rwa etage ya 2, ubundi aramanuka aza gufungura umuryango w'imbere. Ngo uruganiro rwa rusandaguje, amafoto ya Munuhe n'umuryango we n'inshuti yaratondetse ku meza. Yakomeje agira ati, tujya hejuru nabonye William Munuhe ku buriri bwe aryamye agaramye, wari wahinguranyije matora kugera hasi, uratemba kugera hafi mu bice by'inzu yose. Scott Garo ngo yitegereje ingoma ziri muri nyiramivumbi ya Munuhe no kwishushanya kw'imigozi ku maboko n'inkokora ze. Ngabona n'ikimenyetso kigaragaza ko yari yaboshywe ku gahato. Gusa ngo polisi yaherekeje Scott Garo yitwaje indobo y'amakara yari hafi aho, yanzura ko yapfuye azize uburozi bwa carbone monoxide. Mbere yuko polisi twara umurambo, umukozi wa FBI ngo yarahageze nawe afata amafoto. Ubwo Prosper yamenyaga urupfu rwa Munuhe, yagerageje guhumuriza Scott Garo. Yagize ati, nkwahoze ari umushinjacyaha, ndabizi ko kubura waguhaga amakuru bimera, ihangane. Ntibari afite umwanya wo kwibaza cyane, gusa bahamyaga ko abantu ba Cheruiyot aribo bari bishe William Munuhe. Ako kanya abanyamerika bihutiye gukura Dani mu gihugu igitaraganya. Dani ni wa munyeshuri w'imyaka 17. Igihe kimwe ari warigeze kubona Kabuga Feliciane ubwo yari mu modoka mu gace ka Lavington Nairobi, arinzwe bikomeye n'inzego z'umutekano za Kenya. Garo yashaka ko FBI ikora isuzuma ry'umurambo wa Munuhe mu gihugu cya Kenya, cyangwa bikabera muri Amerika. Abanyakenya nabo ngo bagomba kuba bahari. Gusa ubusabe bwombi bwateshejwe agaciro. Abanyakenya babwiye Scott Garo ko ambasade ishobora kugira abayihagararira muri iki gikorwa, ariko ngo ubwayobozi ba Amerika bahagiraga
abaganga bakora isuzuma ngo bari bamaze gufungura umutwe wa Munuhe. Garo agira ati byageze naho uwasuzumaga yageze mu mutwe imbere akurura igice cy'igufa ry'umutwe, ariko agerageza kujya impaka n'abantu bari bahari icyo gihe ko yari imvune ya kera uriya mu muntu yari yarigeze kugira akaviramo imbere mu bwonko. Ku bwa Scott Garo ngo hari ibizinga by'amaraso ku bwonko kandi byagaragazaga neza ko ashobora kuba yarakubiswe ikintu ku mutwe. Abanyakenya bakomeje kuvuga ko ari ukwiyahura, kandi uko niko byarangiye. Prosper na Scott Garo barakariye bikomeye cyane inzego z'umutekano za Kenya ku bw'ibyo ku ruhare bari bageze ku rupfu rwa William Munuhe wagombaga gutanga amakuru kuri Kabuga Feliciane. Icyo gihe Kabuga yarabuze, hanyuma abanyamerika bashaka uburyo bwo kurinda Dani, bamushaka icyumba muri hoteli bamurindiramo. Nyuma abwirwa ko agiye kuvanwa mu gihugu cya Kenya. Yashyizwe mu modoka itaminwa n'amasasu, hanyuma baramujyana. Yagize ati twageze ku nzu ya Garo kugira ngo abe yampobera nsezere. Yambwiye ko yagerageje ibishoboka byose ariko ko ntacyo yari agishoboye kugira ngo andinde. Yambwiye ko ari yakize kugira ngo uve mu gihugu cya Kenya. Yambwiye ko ntacyo yari agishoboye kugira ngo andinde. Ibigoryi byari bunyice. Ku kibuga cy'indege yari acungiye umutekano nk'umuyobozi ukomeye cyane kugeza yinjiye mu ndege. Yageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma akomeza amasomo ye. Ubu yarangije kaminuza, afite n'akazi muri Amerika. Mu mwaka wa 2008 yabaye umuturage wemewe wa Amerika. Hashize imyaka 3 Kabuga acitse muri Kenya. Umuyobozi wa polisi ya Kenya yategetse ko aba ikipe ishinzwe guperereza igahamya niba Kabuga yarigeze aba mu gihugu cya Kenya n'uwamukingiraga ikibaba. Hashingiwe kuri raporo yabonywe na Vanity Fair, imyanzuro ivuga ko Zakayo Sheruyoti yari mu bikorwa byo gukingira ikibaba Kabuga mu gihugu cya Kenya. Zakayo Sheruyoti bivuga yuko afite amabanga menshi kuri Kabuga Feliciane no kunanira FBI kumuta muri mu myaka 17. Ibi byose yakomeje kugenda abihakanira kuri. Abajijwe ibijyanye n'inyandiko zimuhuza na Kabuga avuga ko nta nimwe, ndetse abigaragaza nk'ibidafite agaciro. N'abajijwe ibijyanye na William Munuhe n'urupfu rwe yahise akupa telefone. Ibyo tukubwiye ni inkuru y'ibyabayeho, ntabwo ari inkuru y'impimbano cyangwa se ngo bibera amakabya nkuru. Imyaka 17 yose yarihiritse FBI higa Kabuga Feliciane ariko inanirwa kumuta muri yombi. Ngo yananijwe bikomeye n'inzego z'ubuyobozi mu gihugu cya Kenya zirimo iz'umutekano n'umuryango wa Perezida Daniel Arap Moi. Kabuga Feliciane tukubwira aherutse gufatirwa mu gihugu cy'Ubufaransa n'inzego z'umutekano z'igihugu cy'Ubufaransa. Yasanzwe mu nzu yabagamo i Paris. Mu 1990 mu Rwanda hari radio imwe y'igihugu ariyo Radio Rwanda. Iyi yabarizwaga mu kigo cya leta cy'itangazamakuru Olenfort. Gusa nyuma y'ingabo za RP Inkotanyi zitangirije urugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda, leta ya Habyarimana yashyize imbaraga mu gufungura ibindi binyamakuru byinshi, ndetse harimo n'abandi bafunga ibinyamakuru byigenga. Reka tuvuge kuri kimwe mu gitangazamakuru cyamenyekanye cyane kuri benshi. Bamwe ndetse bakise Rutwitsi, abandi bati nicyo gikoresho kiruta ibindi mu gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe Abatutsi. Abari mu Rwanda bashije gukurikirana iki gitangazamakuru bati nirwo ruganda rwatyaje imashini kirimbuzi zarimbuye Abatutsi muri jenoside yabakorewe. Iyi ni Radio Television Libre de Mille Collines RTLM. Ari nayo tugiye kugarukaho mu kiganiro Ibyahishwe kuri uyu munsi. Uri kumwe na Bizimana Christian afatanije na Prudence Nsengumukiza. Mu nama ya guverinoma yateranye ku 28 mu kwa kane 1992 yari yobowe na Perezida Habyarimana Juvenal. Yafashe icyemezo cyo gukura Nahimana Ferdinand ku mwanya wo kuyobora ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru cya Olenfort, ndetse na nyuma yaho undi munyamakuru witwaga Jean Baptiste Bamwanga yahagaritswe kuvugira kuri Radio Rwanda ngo byatewe n'uruhare rwabo mu bwishanyi bwakorewe Abatutsi i Bugesera mu kwezi kwa gatanu 1992. Byari mu mugambi wari wateguye wo gutangira kugerageza jenoside mu bice bitandukanye by'igihugu. Habyarimana yahisemo gushyira ku ruhande Nahimana Ferdinand kugira ngo yerekane yuko yitandukanije nawe mu byo Nahimana Ferdinand yakoze ashishikariza abantu kwica Abatutsi bari batuye Bugesera ku kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru Olenfort. Kubera igitutu cy'abambasaderi b'ibihugu by'amahanga bari mu Rwanda, imiryango mpuzamahanga ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta yo mu Rwanda, Perezida Habyarimana yafashe icyemezo cyo kwirukana Nahimana Ferdinand, agaragariza amahanga ko hari icyo yakoze kubagize uruhare mu bwicanyi bwabereye mu Bugesera. Nyuma yaho Nahimana Ferdinand yasabiwe kujya kuba umunyamabanga w'ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cy'Ubudage, ariko Ubudage buramwanga ntibwamwemera ngo yari afite ibiganza byanduye, ibiganza byari amaraso y'Abatutsi i Bugesera. Ibi byose binaniranye, Nahimana Ferdinand yasubiye kwigisha muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, kwigisha amateka, ariko ntishimira kuhasubira kuko yabonaga yuko amaze guhanuka cyane ugereranije naho yari amaze kugera. Ibi byamuhaye umwanya wo kunguka igitekerezo kindi cyo gushinga radio yigenga RTLM. Nahimana Ferdinand niwe wanditse inyandiko ya mbere iteganya gushyira iyo radio yigenga. Mu nyandiko ye yagaragazaga ko Radio Rwanda
itakirengera inyungu z'igihugu ko ahubwo ikorera umwanzi. Mu gutangira umushinga wo gushinga radio yigenga mu Rwanda, RTRM, radio ya mbere yigenze mu Rwanda, hari komisiyo enye zitandukanye zari zishinzwe gukora ibishoboka byose ngo itangizwa ryaho rigende neza. Hari komisiyo ntangiriro yari yobowe na Kabuga Feliciane, hari komisiyo kandi yo kunoza igikorwa yari yobowe na Jean Bosco Barayagwiza, hari komisiyo y'ubukangurambaga yari yobowe na Nzabagerageza Charles, nanone kandi hari komisiyo yo kwita ku bya tekinike na programme yari yobowe na Nahimana Ferdinand. Izi komisiyo uko ari enye nizo zakoreye hamwe zihuza abanyamuryango 50 bishyira hamwe batangiza radio RTRM. Umwe ku wundi uko ari 50 bagaragara ku rutonde rwabo rwashyikirijwe na hoteli wa leta tariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 1993. Aba banyamuryango uko bari 50, muri bo 16 bakomokaga mu cyahoze ari Gisenyi, 17 bakomoka mu cyahoze ari Ruhengeri, 7 bakomoka Ibyumba, 2 bakomoka mu cyahoze ari Cyangugu, 2 bakomoka Igitarama, 2 bandi bakomoka mu cyahoze ari Butare, 2 bandi nabo bakomoka mu cyahoze ari Gikongoro. Harimo n'umwe yewe wavukaga mu cyahoze ari Kibuye, none umwe wavukaga mu cyahoze ari Prefecture ya Kigali. Iyi mibare igaragaza yuko hafi 80% y'abashinze radio Rutwitsi RTRM bavukaga mu gice cy'amajyaruguru y'u Rwanda, n'ubundi havukaga benshi mu bategetsi. Aha ni Ibyumba, ku Gisenyi na Ruhengeri. Kuri urutonde kandi hagaragaramo abagore 7. Mu mazina yabo reka tugaruke kuri aba bantu biyemeje gushinga radio RTRM yabaye umurongo n'uruganda rw'ibiganiro byakangurira abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu kwica abatutsi. Ku mwanya wa mbere ni Kabuga Feliciane, umucuruzi wari ukomeye mu Rwanda wavukaga muri komine Kiyombe mu cyahoze ari Byumba. Uwa kabiri ni Nahimana Ferdinand, umucurabwenge w'umugambi wo gushinga radio RTRM, uyavukaga muri komine Gatonde mu Ruhengeri. Uwa gatatu ni Joseph Nzirorera, wari umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya MRND, yavukaga muri komine Mukingo mu Ruhengeri. Uwa kane ni Jean Bosco Barayagwiza, yari umuyobozi mukuru ushinzwe politiki muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, akaba yari no mu Rwanda cyane ukomeye wa CDR, yavukaga muri komine Mutura ku Gisenyi. Uwa gatanu ni Ngirabatware Auguste, wari minisitiri w'igenamigambi, akaba yari n'umukuru wa Kabuga Feliciane, yavukaga muri komine Nyamyumba ku Gisenyi. Uwa gatandatu ni Charles Nzabagerageza, yari prefet wa Ruhengeri, yavukaga muri komine Karago ku Gisenyi. Uwa karindwi ni Musabe Pasteur, wari umuyobozi mukuru wa banki Abakari, akaba yari na murumuna Colonel Honeste Bagosora, yavukaga muri komine Karago ku Gisenyi. Uwa munani ni Nkezabera Ephraim, yari umuyobozi wari ushinzwe imari muri banki ya Besel, yavukaga muri komine Kibirira ku Gisenyi. Uwa cyenda ni Simoni Bikindi, yari umukozi wa Minisiteri y'Urubyiruko kandi yamenyekanye nk'umuhanzi wahimbye indirimbo nyinshi zikangurira abahutu kwica abatutsi zacaga kuri radio ya RTRM, yavukaga muri komine Rwerere ku Gisenyi. Uwa 10 ni Serugendo Joseph, yari umukozi wa Orenfor, yavukaga muri komine Satinski ku Gisenyi. Uwa 11 ni Madamu Banzubaze Marie, yavukaga muri komine Satinski ku Gisenyi. Uwa 12 ni Nyirabarinda Beatrice, yavukaga muri komine Giciye ku Gisenyi. Uwa 13 ni Madamu Mujawayezu Marita, yavukaga muri komine Karago ku Gisenyi. Uwa 14 Ndagijimana Jean Damascene, yavukaga muri komine Rwerere ku Gisenyi. 15 ni Hagoma Pierre Celestin, yavukaga muri komine Giciye ku Gisenyi. 16 ni Serushyana François, yavukaga muri komine Kanama ku Gisenyi. 17 ni Nsabimana Deogratias, yavukaga muri komine Kibirira ku Gisenyi. 18 Habyarimana Jean, yavukaga muri komine Kanama ku Gisenyi. 19 ni Bicamumpaka Joseph, yavukaga muri komine Ruhondo mu Ruhengeri, uyaje kwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane muri leta y'abatabazi, yakoze kandi kayobora jenoside muri 1994. Uwa 20 ni Simbizi Stanislas, yari umukozi mukuru ku kibuga cy'indege cya Kanombe, yavukaga muri komine Kinigi mu Ruhengeri. Uwa 21 ni Ntirivamunda Alphonse, yari umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Imirimo ya Leta n'Ingufu Minitrape, yavukaga muri komine Mukingo mu Ruhengeri. Uwa 22 ni Rucago Boniface, yari umudepite wo muri MRND, yavukaga muri komine Nyamugari mu Ruhengeri. Uwa 23 ni Bamwanga Jean Baptiste, yari umunyamakuru wa Radio Rwanda, yavukaga muri komine Butaro mu Ruhengeri. Uwa 24 ni Murihano Isaac, yavukaga muri komine Mukingo mu Ruhengeri. Uwa 25 ni Siniyewe Marike, yavukaga muri komine Nkuri mu Ruhengeri. Uwa 26 ni Maniragaba Bernard, yavukaga muri komine Nkuri mu Ruhengeri. Uwa 27 ni Ndamiye Claude, wavukaga muri komine Gatonde mu Ruhengeri. Uwa 28 ni Nyirabagenzi Laurence, wavukaga muri komine Gatonde mu Ruhengeri. Uwa 29 ni Bukoro Ernest, wavukaga muri komine Kigombe mu Ruhengeri. Uwa 30 ni Nemeye Jean Baptiste, wavukaga muri komine Kigombe mu Ruhengeri. Uwa 31 ni Ntawumenye Umunsi Daniel, wavukaga muri komine Nkumba mu Ruhengeri. Wo kurikiye Ibyahishwe, aba turi kukubwira ni abantu bari ku isonga ryo gushinga radio ya RTRM. Uwa 32 ni Ntizihabose Aroni,
wavuga muri komini Nkuri mu Ruhengeri. 33 ni Ngirwanabo Emmanuel wavuga muri komini Cyeru mu Ruhengeri. 34 ni Madamu Usabuwera Rose wavuga muri komini Cyungo muri Byumba. 35 ni Madamu Mukambona Dorosera wavuga muri komini Tumba muri Byumba. 36 ni Bizimungu Teresfore wavuga muri komini Tumba muri Byumba. 37 ni Temahagari Inyase wavuga muri komini Gituza muri Byumba. 38 ni Gakeri George wavuga muri komini Kivuye muri Byumba. 39 ni Kalisa Victor wavuga muri komine Buyoga muri Byumba. 40 ni Andrea Ntagirura wari minisitiri w'itumanaho no gutwara abantu uyavukaga Icyangugu. 41 ni Nsengamungu Bernard ne wavuga muri Cyangugu muri komine ya Gisuma. 42 ni Simba Robert wavukaga mu cyahoze ari Gikongoro akaba yari umunyamakuru kuri Radio Rwanda. Kandi Simba Robert yari umuhungu wa Colonel Simba Roizi, umwe mu basirikari bakuru bari muri 11 Camarade bafashije Habyarimana kujya ku butegetsi aharitse Kayibanda Gregoire. Wa 43 Ntawurikura Froduwale wavukaga ku Gikongoro akaba nawe yari umunyamakuru wa Radio Rwanda. 44 ni Ndagijimana Sipiriyane yavukaga muri komine Mbogo muri prefegitura ya Kigali. 45 ni Mvurirwe Nande Jean Marie Vianney wakoraga muri Presidence Republika yavukaga muri komine Rutsiro ku Kibuye. 46 ni Niyitegeka Dieudonné wari umwe mu bakuru b'intera hamwe ku rwego rw'igihugu yavukaga muri komine Ngoma muri Butare. 47 ni Rutaganda George uyari vice president wa kabiri w'intera hamwe ku rwego rw'igihugu akaba yari n'umuhungu wa burugumesitiri wa komine Masango muri Gitarama witwa Mpamo Esdras yakomokaga Masango Igitarama. 48 ni Ruhumuriza Phineas yari vice president wa mbere w'intera hamwe ku rwego rw'igihugu yavukaga muri komine Murama muri Gitarama. 49 ni Madamu Ntegayire Bibiane wavukaga muri komine Ngoma Ibutare. Umunyamuryango wa 50 wa RTRM ni Hakizayezu Matayo yavukaga muri komine Satinsi ku Gisenyi. Nyuma y'amezi 3 yuzuye neza umushinga ushyikirijwe noteri wa leta, iyi radio ya RTM yatangiye kumvikana mu Rwanda tariki ya 8 mu kwezi kwa 7 1993. RTRM yagize ubufatanye bukomeye na Radio Rwanda, ariko cyane cyane ikinyamakuru cya Kangura cyangeze Hasani nacyo cyari gisanzwe cyandika inkuru zuzuye ingengabitekerezo n'urwango ku Batutsi. Umwaka umwe wonyine iyi radio yamaze ikora mu buryo butishiriye, yibasiye Abatutsi mu buryo bwose bushoboka n'abandi barimo n'Abahutu batari bashyigikiye politiki n'umugambi wa jenoside. RTRM yibasiraga ingabo z'umuryango w'abibumbye MINUAL inajishinja kubogamira kuri RPF Inkotanyi. Iyi ni radio yarishyikiwe n'abahizango n'Abahutu mu ishyaka rya MRND mu Kazu, CDR n'ibindi bice bitandukanye by'amashyaka byari icyo gihe. Radio RTRM yarwanyaga bikomeye cyane inzira y'imishyikirano ya Arusha. Mu buryo bweruye yashingiye gukwirakwiza ibitekerezo by'ubuhezanguni bwo kurimbura Abatutsi. RTRM ifite amazina menshi yayigaragayeho, harimo ndetse n'abari abayobozi bayo barangajwe imbere na Kabuga Feliciane wari umuyobozi w'inteko rusange y'abanyamuryango bashinze RTRM, ano yari inama y'ubutegetsi yafataga ibyemezo. Nahimana Ferdinand yari umuyobozi mukuru wa Radio RTRM, directeur wayo. Barayagwiza Jean Bosco yari umuyobozi wa komite nshingwabikorwa ya Radio RTRM. Gahigi Gaspari yari umugenzuzi wa gahunda, editor in chief. Uyu yari umwe mu banyamakuru bake bari bafite impamyabushobozi ya lisansi mu itangazamakuru, yari yaravanye muri Institut des Sciences et Techniques de l'Information y'i Kinshasa. Iyi Radio RTRM kubera uburyo yari ishyigikiwe na leta y'u Rwanda, yahawe abanyamakuru bari beza muri Radio Rwanda barimo Habimana Kantano. Uyu Kantano yari umwe mu bafana bahambaye mu kipe y'umupira w'amaguru ya Rayon Sport. Yarakundwaga cyane kubera ijwi rye n'uburyo yasetsaga. Kantano yarazwiho gusetsa cyane bigatuma benshi bamukunda. Uyu ariko nyuma yaranzwe n'ingengabitekerezo ya jenoside. Abandi banyamakuru bavuye kuri Radio Rwanda harimo Hitimana Noheli wamenyekanye cyane muri gahunda yo gusuhuza abantu mu gitondo akoresheje amazina y'ahantu abantu babaga batuye. Uyu nawe yarakundwaga cyane. Harimo kandi Serugendo Joseph wafashije RTRM mu buryo bwa tekinike no kwigira inama mu igura ry'ibikoresho byo kurangurura amajwi byaguzwe mu gihugu cy'Ubudage. Hari kandi Emmanuel Rucogoza newe wakoraga muri Orenfort. Abandi banyamakuru bahakaze muri RTRM uvanyuma bavuye muri Orenfort ni Valerie Bemeriki, Philippe Mbirizi wayoboraga porogaramu y'Igifaransa, Anani Nkurunziza, Emmanuel Nkomati, Perpetua Bimenyimana ndetse n'undi mugabo w'umubirigi witwa George Rogiu akaba nawe munyamahanga wenyine wakoraga kuri Radio RTRM. Iyi radio igifungura yahise ikaza indirimbo za Bikindi Simoni zakanguriraga Abahutu kwica Abatutsi, indirimbo nka Bene se, Bahinzi, Nanga Abahutu n'izindi. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakira u Rwanda rwamuhamije icyaha cyo gukangurira Abahutu kwica Abatutsi akoresheje indirimbo ze. Hari tariki ya 13 mu kwezi kwa 5 mwaka 2010 ahita akatirwa igihano cy'imyaka 15. RTRM ikimara gutangira gukora, ikinyamakuru cya Kangura cyayoborwaga nacyo Nangeze Hasani cyasohoye inyandiko igaragaza ko ishingwa rya RTRM rigaragaza ko Abahutu bongeye guhuriza hamwe bagakora ikintu gikomeye.
ibyo ngeze Hasani yavugaga yari abizi neza ko ari ibinyamakuru byombi yaba Kangura na RTLM byari bihuje umurongo. Abanyamakuru ba RTLM bavuga mu mazina abatutsi bakanaranga aho batuye bavuga ko ari bo byitso by'inkotanyi ku mugaragaro. Si ibyo gusa, muri jenoside yakorewe abatutsi hagati kuri mikoro za radio RTLM abanyamakuru bayo bashishikarizaga interahamwe kunywa ibiyobyabwenge kugira ngo byihutishe umugambi wo kwica abatutsi, bibatera akanyabugabo bajye mu mugambi wo kwica ntabwo babafite. Mbere ya jenoside yakorewe abatutsi mu kwezi kwa mbere mu 1994 ikinyamakuru Kangura cyavuze ko Habyarimana azicwa mu kwezi kwa gatatu 1994. Kuri Pasika itariki ya gatatu mu kwa kane 1994 abanyamakuru ba RTLM babaye nk'abivamo maze mu marenga bavuga urupfu rwa Perezida Habyarimana na jenoside yakorewe abatutsi yari igiye guhita ikurikiraho. Ku itariki ya 12 mu kwezi kwa kane mu 1994 nanone Habimana Kantano yahishuriye interahamwe ko hari abantu bari bihishe mu Rugunga azibwira kujyaho zikabica. RTLM yashinzwe ku mpamvu nyamukuru yo kwigisha, gukwirakwiza no gutsindagira propaganda yo kwanga abatutsi ndetse n'ingengabitekerezo ya jenoside, inashimangira ibihamya mu bikorwa yakoraga icyo gihe. Yakoze ibishoboka byose kugira ngo ikwize iyo propaganda n'ingengabitekerezo ya jenoside. Ubwabyo ingengabitekerezo irera basa abanyamakuru ba RTLM ku rwego rwo hejuru barahimbye n'indirimbo mu bitekerezo byabo by'urwango. Ku itariki ya 16 mu kwezi kwa gatandatu 1994 George Rogio wari umunyamakuru wa RTLM w'umunyamahanga rukumbi utarufite byinshi azi ku batutsi uretse bya rero ababwiweho yigeze mu Rwanda, ariko nawe atangira kubanga urunuka. Uyu George Rogio ari no mu baranze abantu bari bahungiye igitwe interahamwe zirabica. Ku itariki 17 z'ukwezi kwa kane 1994 studio za RTLM zarashweho n'ingabo za FPR inkotanyi zirasenyuka bikomeye, isigara igira ahantu ikoresha antene za radio Rwanda. Ubwo ingabo za FPR inkotanyi zagarika jenoside yakorewe abatutsi zikabohora igihugu cy'u Rwanda bidasubirwaho, radio RTLM yahagaze gukora burundu. Guhera mu kwa karindwi mu 1994 ntiyongeye kumvikana ukundi. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi abari abayobozi babiri bayo aribo Nahimana Ferdinand na Jean Bosco Barayagwiza bahungiye mu gihugu cya Cameroon. Umwe Nahimana Ferdinand yafashwe tariki 23 mu kwa gatatu 1996, naho Jean Bosco Barayagwiza afatwa mu bihe byakurikiyeho. Bombi bahamijwe ibyaha birimo gucura umugambi w'icyaha cya jenoside, gukangurira rubanda gukora jenoside mu ruhame, gufatanya cyaha mu gukora jenoside ndetse n'ibyaha byibasiye inyoko muntu. Mu rubanza rwabo rwamenyekanye nk'urwitiriwe itangazamakuru, bombi bakatiwe igihano cya burundu mu mwaka wa 2003, gusa kiza guhindurwa imyaka 32 kuri Barayagwiza Jean Bosco mu mwaka wa 2009 n'imyaka 30 kuri Nahimana Ferdinand mu mwaka wa 2007. Undi umwe wari usigaye mu bayobozi bakuru ba radio RTLM wayiteye inkunga akaba ne warahagaraye abanyamuryango ba RTLM bose ni Kabuga Feliciane. Kabuga yishe ubutabera imyaka 26 ariko aza gutabwa muri yombi bidasubirwaho tariki ya 16 mu kwezi kwa gatanu 2020 afatiwe mu gihugu cy'Ubufaransa. Iki gisi yose yabaye nk'ishima kino gikorwa cyo guta muri yombi Kabuga Feliciane utegejwe no kujyana imbere y'ubutabera, aho mu byashinjwa harimo no kuba ari mu bashinze radio RTLM yakanguriye abahutu kwica abatutsi. Ategejwe kuburanishwa mu bihe biri imbere. Wowe kuri Ibyahishwe turagushimiye. Uyu munsi twahisemo kukubwira kuri radio RTLM kugira ngo umenye ibyayo. Naho ubutaha mukomeze mukore subscribe tujye tubana mu biganiro nk'ibi.